Iya sambil foto nak ki, sambil syuting sambil foto lalu. Kita malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-musagharata sababan lahiqa wa amran maftarada arsyada bihil arham wa alzamal anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus Kiai Haji Umar Kurdi selaku laki kaulah sebutan kaulah amul jaaki mak kaina kaulah, selaku Kiai Sahri, selaku Kiai Kak Dinto, Kiai Andre Kak Dinto pesiraan boleh Bapak Nuwil Kiai sernya mana Kiai tahu nih Tangiding Rosyidi, Kiai Rosyidi sebutan kaulah amul jaaki. Saya langker setuju nah para guru ngaji, para ustad. Saya langker, ada kiai, ada ustad, ada sir, ada banyak langker. Setuju saya langker tak langkong abdi tak ngauni asmaipun para ajunan sebutan kaulah amul jaaki. Aparatur negara saya langker setuju nah ropel ni kata uning kaulah asmana. Saya saking uning sebut bang saya bang digula. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu yang cantik-cantik entah kau tamilor ya budan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu yang cantik-cantik alhamdulillah Rabbil are monte sebut ngela deki dia. Engko semusang bincu rasar di bungkong angkat pir sarang kau sebut sekali di nyai kina bagi. Mun sebut kan senang alhamdulillah Rabbil Jamiyatul Hadrah. Ini ketong-ketong ingat Arjuna kabeh ni. Itu lagi dereng nggak sahrukan, si di bengkir ingat sahrono. Sebenarnya kaulah amul jaaki sedajan hadra jamiatul hadra gajah gula. Tak langkong sedang gentang tapi gentang nih kabuk muntah gentang. Beri gula sing alam sehari anak gula nih anak gula kapi nih kamu nih gula sehari sing alam sedang gentang kapi alhamdulillah. Pekerjaan sampean coba terserah. Sepenting kan gula gentang. Setelah suaran manyaman alhamdulillah. Rabbil Kislampin seragam langkeleng desleres alhamdulillah. Sampai nih bungko nang di ngari seragam matan di kita boy. Kene bangke. Kibon Allahumma Muhammad. Yuk mempelai berdua yang sedang bersanding di pelaminan raja dan ratu. Selaki engang ling dharma. Bini engang nyi pelet. Abu kena ya seneng mantan anyar seneng oh sungguh senangnya pengantin baru
malam pertama, oh malu-malu. Oh malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, ye 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 ye. Ting 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 ting, tiru ring tiru ring tiru ring, ayo. Tiru ring tiru ring tiru ring tiru ring ting 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 ting. Tiru ring dengan tiru ring tiru ring ting 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 ting. Oh sungguh senangnya pengantin baru malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Ya Habibi kalam. Tak kelan les babak lah les babak. Nang gelum pakai dia lah mantan anyar kita pakai. Mantan dia pakai ibu leng apa kupak dia. Tak kira ngiding apa gini bang ge mun saya beber murang saya beber ya mantan ji kupak saya kira ada medekian saya kira nasu laki kan laki aku awas deki bung tempe kopi kok ya kok sebini kerduk nunduk bunyi apa dia aduh daripada orang anggot deki Dimas Taufik ya sosa aja kena aji bunyi bro elong sosa aja yang sosa tak koi pelekot sing ngajak pate jong ngiding jong oh kingki anggung kingki keretan bedek nih kasih kereta gula kenyataan nih kang gula acara bedek pancor ke tapang pak deh pak gula cerita ke gula tamu orang ini kang bunyi napa bener yang mate malemaan apa mantan anyar mah aduh mie mati anak cik mantan anyar cuma kuat di selake reng pancor kata Allah ini kang akhirnya dari mesti laki tak kepi gurunya tengah merentek temu sampai makin ke Jakarta atau jauh dokin mesti guru dia mesti temu elang laki ini kah toko ipat enak nureng mati pian sehingga ada kijau pate jong ngiding jong makin kok tak terima jong kok berkah ada kijau bahwa rumah ngiding kapur hobi mati aku palang siapa bisa laki jong aku sehingga ai pelekot dek kita orang sehingga potong ngapi ini kitil gitu laki ini rajin dia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut on syukur dak Gusti Allah paling sehat alhamdulillah syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita berjumpa alhamdulillah Rabbil mudah-mudahan perjumpaan ini bisa membawa manfaat dan maunah dari Allah Subhanahu mudah-mudahan yang hadir saat ini diampuni dosanya oleh Allah amin Allahumma nyaut jong hadir nyaut ge jong lan sik bebe pemirsa nih kak 3.000 lebih jong sik bebe 3.000 lebih alias saya temu boy itu kan yang berapa sekutil nih kak encan kumpulan telok encan aning pating jongok aning kemun bikul teh yalle nih kata lebur acara nih kak berdisah tengah ada orang sekali acara apa sih gula ada orang yang tengah ini pagi iya lebih tanda kalau akal ada iya cara ada tak mulai pakai bila jangan gula pakun hadir terus dah kira salah hadan sebab bundin nah mama tak sebab disebab jangan gula bener yang songkan kayak pun berdapat beji tako anu tak apa kepang yang lihat ada bingko kikir tukang foto sebab di mana semua motor aja tak lah kempang pada anu motor man kan bisa kan motor bisa lagi nyoteng bisa lagi ki orang kare agam seragam teng mantan tindakin teh foto kita bisa mantan bisa ceramah bisa nyair kenang bedekan bener ki Allahumma sholli ala Muhammad nyaocong hadrat cong Allahumma sholli ala Muhammad mate pura pegang mate odini gini pur pon syukur alhamdulillah mudah-mudahan perjumpaan ini bisa membawa manfaat dan maunah dari Allah Subhanahu mudah-mudahan yang hadir saat ini diampuni dosanya oleh Allah amin Allahumma mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah apapun bentuknya amin Allahumma mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti amin Allahumma mudah-mudahan ditambahkan rizki oleh Allah banyak halal manfaat barokah amin Allahumma doa yang kedua mudah-mudahan semua ahli kubur di alam barzah karena adanya pengajian walimatul urus pada malam hari ini mudah-mudahan
Adik Taufik sareng adik Khofifah muga sareng Gusti Allah juduakin barakatunya akhirat amin. Nak boten solihin solihat amin. Bajar kabeh dunya akhirat amin. Mantar rezeki sakinah wa rahmah amin. Mantar gampang rezekinah amin. Lekas ke bayi Roma, lekas ongkeh haji amin. Mantar terpenter nak boten amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga kula panjenengan iman kita, muga-muga kula panjenengan iman sampai mateh. Amin. Mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti. Amin Allahumma. Moga-moga ibu rezeki sebanyak panjenengan rezeki oleh Allah banyak halal manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sebutan kaula amul jaki mantan samangken kemit sareng pengaji. Pengaji. Ya Bu nyaut Bu pengaji. Biasan mantan nang ke or. Biasan mantan nang ke or. Nang ke bada tada dimaan nyareng tancung nang ke orkes monta orkes al ifroh ini bangke ibu nyanyi lagi sah ya habibi kalam ya Allah ya alam li alam kulti ya fi ahlam ya ahlam ya ahlam ya ahlam tangki bener engki nang ke dak nikah pohon salam Muhammad semakin nang ke pengajian salah sampean tak nang ke putra buah nah senang ke putih bengkalan kudu buih nikah lah kena jadi ke putra buah na larang setiap kena nang ke siapa nang ke apa nang ke putri buani di sampang yang farohai kok jadi gue lebih deng bengkalan jadi putri buani nama salam Muhammad tangki saudara muda tak muda pengajian muda tak muda pengajian kok tangke paling muda nikah pangaji bintang karya 30 juta harmonis 30 putra buana 50 juta monata sabiteg Adela 70 Adela 70 Nyo Farohang 10 ajo 10.000 kok tak mendang kebincun lekah pas 10.000 pengajian narik rutir yang dinar ya 10.000 Nyo Farohang 10 aduh kasihan delok 10.000 bet Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika tangke ada muda bi pengaji, ada ke tangke muda bi hadrah. Ini bangke. Ki ada. Yuk coba hadrah. 1 2 3. Lagu apa Fur? Lagu apa? 1 2 3. Aduh senangnya pengantin baru. Ayo Far. Duduk bersanding dagura.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau vokal gue ini kepen malam roh ini kepen pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepongkalan, ke Iman, ke Jember, ke Diaki, apa? Itu lo kan, boleh kalau pindah. Oh, king ya taren.
Kartung. Ki. Berarti gelek kenapa kali? Gelek pagina. Telok pagina. Berarti mung kartung 6 berarti setuju. 5. Gelek telok. Semakin nih kan? Malam ini kedua. Berarti ini kalau ini ketok. Malam ketok 4. Malam ketok. Segelak bagi sudah bagi. Segelak 2. Semakin telok. Kenging 2 pun. Oke. 5 saja. Oke, ngiring lepas taron. Allahumma Muhammad. Takut tak nototin di pinter yang ki bener. Takut tak nototin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngalia kalau boleh gue lemarin nih kan. Tidak ada orang ya. Mun orang takut ongkar ke kuade. Mun kul tak takut jadi buat malam. Lah ongkar ke kuade lah ker. Gula cara mun baba tanda gula. Apa? Ini tanda. Beni dek nikah. Lah apa pelengan jong? Pelengan enje. Pelengan oi enje. Sabar Fik. Ngajak Pak Ate nak ada gina tengah anak gina. Hovifa ini punya salaratin tanggil. Salah kapi. Salaratin, salah nyaman suara. Sampean tak kira nyaman ngak kisah. Bener. Maka teretan sekali tak kira nyaman ngak kiburu kisah. Bener. Teretan sekandung apa olong sebut tak kira pada bi Hovifa. Bener. Salah kapi nih kan. Salah penter, salah kapi, salah penter, salah ratin, salah nyaman suarana, berapa? Salah pelak, salah kapi nih kah? Salah kapi, mun saya bawa bener kapi nih kah? Bener tak nyaman suara, bener suara tak nyaman. Ya masalah coba ratin ya lah banyak dengan ratin lah. Apa boleh? Salah pinter, tak pinter sih baba punya tak pinter punya tato ngaji baba, bener gih? Kita munduk sih baba, bener gih? Kita punya tak munduk, kita penten pada kita saya munduk pada saya pinter. Yang mana wifa alhamdulillah, pinter. Tanya aki nahu nih alhamdulillah. Senikah suara nyaman, ratin, pinter, pelak terus cak, rosoro kan kulit ini mana? Rosoro atoro, daya atoro. Ini kita tahu ada yang sepok atoro aku mantanin. Alhamdulillah. Anak sampean tidak mau diatur orang nikah, bener gih? Mantar bi Gusti Allah atur terus, amin. Allahumma, mantar atur oca, nyaman apa? Nyaman anak-anak, sedikit pun, udah teka hajat dan Gusti Allah. Bengat wah mantar bunga kapi, mantar berter oca, ada cobana, ada musibana, amin Allahumma. Bulan mantan aja coba, mantan raja, dengan di mantan raja, coba bodoh bu ibu tak ada itu mesti bodoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon lanjut. Pon tak rakin mantan tak ada kan percuma lagi bener. Kibur mangaten baru. Rengakin sabenan. Oi. Bener ki? Sampean mari bujang saben. Lah tak dengan jo wah. Mangka je napa sampean sudah ginto. Marisa, yang tak bojang di bungkuna, sabenan lasare, pada saya bojang bersih punten, jadi panggil, kula bojang gelu, dia malam saban mungkin, malam saban ini kenapa? Ajuan amal sampian selama setahun, ya jua kita Gusti Allah, bersih coba bersih genteng kita panggil, bersih bojang, mustak bojang, mutapan repot tak apa. Tepan sengkat apa? Duhur pekerjaan, asar bepergian, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh katomanan. Pur, benih kesiangan pur. Oh pur, katomanan. Sebenernya kesiangan bener. Jadi ngeliat wajang tak bojang tapi, jadi toman. Nyaut bu, toman tak bojang sop, toman tak bojang, nyaut bu, toman tak bojang, bodoh tada, saya kemaan, nyampit saya bojang, saya gula bojang ki, nih kan saya bojang, tak bojang,
jengkok engko rang lah karena pada bibak jagung kan jagung rang jerajo gini pagi mun rep-kerep nih gini bener gini benih jagung bojang jak bonding aki bareng jak bonding aki bareng ki pan jagung bojang ini kapan banyak ki banyak kan jero-jero aja amin Allahumma kapan sampean tak bojang lober gini pagi mangkan keepon sapa orang jadi ngaki ini kan ini penting sapa orang tak bojang sekalian maka bi malaikat malik eto lesnya mana nengbeng labeng neraka jahanam aku mangkana kok rang apa jangan rang mon sempat jadi tan nimpian buta ning mun ponduk benar gini mangke jadi saya ponduk kowe kadang tak bojeng jagain ta fal warung badan di satria kulo pelak sari istiqomah nih istiqomah teh dua istiqomah teh dua nih bener istiqomah bojeng Allahumma sholli ala Muhammad abojeng yang tak berjemaah ke masjid yang tak gerada bi gula bojeng ki yang tak ke masjid tak gerada udah jedor bi gula jadi mana lah udah jedor bojeng jong nastareh nama jong kak dintoh mau tuh kakek bojeng dina bojeng masjid jadi masjid setengkaan ya dan tak ke masjid jadi gafur datang tajib datang gafur mau apa nih ada penyaman sirnya gofar mau Jumat datang gofur datang bener lagi bor datang gofur datang ting doifal alhamdulillah istiqomah ke masjid alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad nyaman esena alam bu lebih biasa esena alam bu pelak bu tak pelak kini mangki esena alam bersepenter bersepu tuh bersoki bersemis ken bersih genteng bersih cu ini kayak senala berteki berdepan bersiang berdama secoba bisa rat tim segenteng bisa cu biasa boleh senalam kita pengki terasain deket benteng mulai tak patut mantan roh selalu kayak genteng ngarus bini bawa coba ngaji kok tak patut tak oleh sandasanan ki bogi bu semakin malam sabenan cak rasanan pole cak fitnaan cak tungat-tuan cak iri hati po bada tada rasanan maborek mate ngur malauk mada malauk iri bada orang iri ha maborek mele motor mate mor kek ta malauk ke haji mada aja masuk masa ya kibi lagan sake apa lek ya dak jake kak mangung keleng golek abada beli motor hahaha bodo tada yang tancung bodo tada sokorin mabara beli motor alhamdulillah malau ongke haji mate mor ke bay Roma madaja tabraan loh alhamdulillah kalau puat pur pada aja tabrakan alhamdulillah gapur lapot ki guru ada nyain lapot ki Allahumma sholli ala Muhammad teteng mabaran tabrakan pas alhamdulillah salatullah salamullah ala taqa rasulillah salatullah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aghlil badri ya Allah
وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى على محمد اللهم صل على Muhammad. Jadi mungkin mari salat usolli mun sampean tak bojong saben kita napa lambat sampean gila bener betul turun urip. Mun kebingking mati yasin telok kali ki bisa sampean. Mati yasin telok kali mertung nyoon tebel iman. Nyoon tebel iman sampai teh amin Allahumma. Nomor 2 nyoon lanjang umur seibadah. Lanjang umur sei. Bareng lanjang umur sei. Lanjang umur sei. Mun lanjang umur tak bojang sekali benih lanjang umur nyaman lanjang udi nyamana lanjang bodeng tak bojang bodeng nang tunya nih kabuk tak ada gini pangge ini saya bawa bojang saya atas bojang nang tunya nih pun bodeng gini pangge lah nyaman mun tak bojang sekali makai lanjang umur benih lanjang umur nyaman lanjang odi naudhu Amin. Lanjang odin kita bujang sekali beli lanjang umur nyaman ing lanjang udi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Saya terakhir nyoon. Nomor 3 engki punika nyoon tambahan rezeki sebanyak sehalal sebarokah amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nyoon lanjang umur mertung dia ada nyoon tebel iman lanjang umur seibadah mertelok nyoon rezeki sebanyak seha deki sampean maki yasin telok kalih ki kalih mana ngiding bu sini dong tak kok sangka bu montek ke bala gini pagi kan sampean kita macam mun santri macam kapi gapur lestari kadi mereka masjid. Oh nih kepenangan datang pendatang kami kuliah pesan gila saya nggak ring Tanjung di sadar bojang ke masjid. Ayo kakek deki kota bojang dia eman setahun sekalian. Gini pagi laku benih sakben laku makin tepan nih kak makin tepan kan kuliah bang loduh tangkel bisa bawa seti kan biasa nangko tangkrim undangan ya unji itu kosong ibi kuliah biasa nang ya lah berhubung lah khafifal anak tibi pakun mangkat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ane ka ngobo acara ning sebonyan nih kan bener ki ragara mantan situng ring sebonyan acara yo bawa kapi bener ki ki asal bojong ke masjid tak bojong asal bojong ria tak bojong asal terjurunan tak bisa gini bang ki lah mana kan ring seorang nih keleti memang kali takdir Allah dak nih kada rumah boleh kudu kan bang lo pertama kali lurah ini sebab saben teh ning ngoboy jan kula tak bisa dari pisan nih kuang gila kali takok kepisan kaya takok ibu burung hai toko ibu burung biasa ndak nih kebiasa nang toko ibu burung mun yoba toko ibu burung iku biasa ndak nih kampo buat tangkel toko ibu burung ndak nih sebeni ten pekrepek sesae letak mangki boleh tangkel segentang lekro mangkir ngara nih kebon Allahumma sholli ala Muhammad makain tepak fanatik ngara nih ka sinyare tepak fanatik ngara tepak kepada sakbenan ya Allah cak ada mantan biasa nih ka kalau kintok sebeda ada guru selama malam biasa guru mun tanggulan godong nih ka sokon teluk, sokon lemak, sokon empat ada sekali kalau ketop loh si genteng tepak kemangkian ring kita can ring kita genteng bola can ring kita genteng ini lah wis Allahumma sholli ala Muhammad benih can ring kita can pisan gini pagi itingkat yang salah aki takdir Allah pun nyala kini serah Allahumma sholli ala Muhammad letakdir pun ndak nikah pun saking poter can kula apa kelakun tebak keadaan sekali can kula aduh tak bisa sekalian kelakun tebak keadaan lo poti malam mangkian can kula gila berhubung dia nih kan gila dia nih kela toro Allahumma sholli ala Muhammad sampean bereben laku teu tak rebe laku kada gini pagi encan rebe kada ra mantan sitong nih kang bener ki engki bisa ngobo acara ndek sebonyan ra mantan sitong tapi dia ini takdir Allah enggak nih kabon takdir bener gila abelan jo pasar bener ki
Gelak gul tuh tak nyapok nang kantor gula acara. Kenapa? Macet dukaleh. Pertama macet cemplong. Macet total. Madone ke abir-abir temu ngabur mamak setir penakan gul. Pada gitu macet kiyah. Macet kiyah. Allah, macet dukaleh can gula abit. Allah. Lebagian saknya apa? Makin lemang kedekul sebu mulai macet tak bisa, Bu. Bener ki? Ki semua orang tuan rumah lambat dan gula. Gelak lambat benih kan keniat sengaja punten kan kala dari keberadaan. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam nisfu Sya'ban. Rasulullah setong saat bari ngaji mangken ngaji. Rasulullah setong saat Rasulullah Kanjeng Nabi menika Rabi menika Jibril. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angka seran Nabi Muhammad kalangnya Nabi Muhammad toleh kalangnya Nabi Muhammad yang paningal yang faida abwabus samai maftuhatun tepan yang ka Rasulullah seran tahalangi labang langi ibu ka sareng Gusti Allah amin Allahumma malemangkeun ibu malemangkeun ka labang langi ibu ka malemangkeun ka terus ibu ka labang langi pas malen Nabi Muhammad ningalen malaikat pada sujud kebi anaknya sujud gila minta aki seporah umat Muhammad kulibi sampian amin Allahumma sampian bi gula hebat minta aki seporah bareng malaikat padahal malaikat tak noro andi salah tak noro andi salah sampian anak tanggung jawab Nabi Muhammad malaikat tanggung jawab asujud lagi sampian dari cinta nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai ada buah berjanji innallaha wa malaikatahu bareng 2 3 innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam innallaha saungkun Gusti Allah wa malaikatahu malaikat Allah yusholluna 'alan nabi pada mau shalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi malaikat ada busika sallallahu alaihi wasallam pada malaikat Nabi Allah Taala sallallahu alaihi wasallam pada Allah Taala malaikat pada kepi reng seiman ya ayyuhalladzina amanu orang-orang seiman sallu alaihi mau salawat dengan kanjeng Nabi amin Allahumma moreng mun mau salawat malam mangken dega malam mangken Bu sera orang mau salawat malam mangken maka kencerna pada ben yu'ta min thawabin nabiyyin pada bon kenceran salawat sebagi hidup para nabi amin Allahumma Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Zulkifli, Nabi pokoknya Nabi segami rapi boleh setahun yang nyaman aku sampean kencer pada ban kenceran saya pada hidup para nabi amin Allahumma saya nomor 2 pada ban kenceran saya pada hidup utusan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim utusannya menikah bada nabi nikah Bu nabi melolon bada nabi nikah nabi juga utusan ini Bu utusan ini ke artinya mendapat Quran ke umat Nabi Muhammad Nabi Gula bersampean termasuk umat Nabi Muhammad paling baiknya umat kalau ingin syafaat perbanyak baca sholawat bareng sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salam rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah
hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Sallallahu Muhammad. Tetapi salawat mangken kenceren pada bi kenceren saya bagi dak para nabi alhamdulillah. Rabbil saya nomor 2 pada bi kenceren saya bagi dak para utusan alhamdulillah. Nomor 3 pada ben kenceren salawat mangken saya bagi dak para malaikat. Amin Allahumma. Nabi utusan malaikat banyak salawat. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad salli ala Muhammad. Banyak mau istighfar makin sabar dak Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Ayo Jim, Evan. Rabbi biyofat zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya Allah astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan amalan maqbula. Ya Allah Rabbi Gusti Pangeran sapora aki satejetusam tarema aki sateje amal ibadah Hatiyaki ahli suarga astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan amalan maqbula. Malar mantir olya balasan nang suwarga nang senengan ngolati azat Gusti Pangeran ben acabis deka ajunan acabis deka ajunan astaghfirullah sebab ting
arena kumpulan panas-panas ben kapelkaan nyona parengi sa inuman dari kola nak ajunan arena kumpulan panas-panas ben kapelkaan nyoon iparengi sa inuman dari kola nak ajunan astagfirullah rabbal baraya oh Allah astagfirullah minal khataya Allahumma salli ala Muhammad. Seporan kulo sambiran sanan kulo sakit yang juga aja. Kalau ning kapiring kan tau tangki. Banyak saya ning kulo sakit lah setahun lebih. Kayak juga aja bangke nih Bu teruan di amal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makin dia bakun tak beres nang Roma tangul lemang kada kon hopi bah. Kene bangke. Keng bulan hopi kulo bu entar duga le kulo bagi entar mangke entar. Durin hopi bulan anak hopi kulo bari coba kulo petong tahun. Putih kulo esto sarap pada anak TV. Sedekah mungkin ngering lain tak kira yang terbiu kulo sekalian lawes. Mau kila majur larang. Lo majur ke saya berapa sekalian. Di muka antaran kon duga lefur kon orang fur. Tak tahu man ki. Tak tahu man sekali pakun sekalian kapi. Mau ke Jember, mau ke Surabaya, mau ke Kama, mau ke Sampang, mau ke tetangga gula. Tetangga pun nak ke gula sekalian pada. Reng anak hobi bentar duga hale. Gula sedian tak norah. Mas kul tak norah apa mas jang gula. Kita duga lagi sebagai dekipan gelak dohor dekip beracara polet kol dua yang boleh sampang gelak gula. Tu tak kok payah yang gula. Dek melek montantar lek mau juga aja bola bi Allah beri sehat. Amin Allahumma. Matur lek Tuhan sampean nyi Faroha paring tulis sehat. Amin. Amin. Tuhan panjenengan saya bebayo Faroha nyi Faroha tulis sehat. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepon sampean kula beres tadi. Celingak beres ki. Ki udah teng nak ya. Celingak beres, celingan nih ka. Tapi kenyataan Bu, alhamdulillah nih ka. Itu dia beres songku. Napa saya kayak tabu bro, nengak duton tabu nih Bu pesan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan begila tonton benih napa kisah benih kayak kita tonton benih kayak ngalem benih kisah. Kayak tak kuat sih kita ngeboden. Pon. Ya mau taufik ya sehat kan? Cak loncat di bawah serot sehat. Sebini lecak. Tak sehat. Coba mau deki fit, telur fit, Rifah. Minum telur nak le sehat di susu. Coba beri jamu kuat. Tak
kok mati ngak orang ruah. Kamu sallallahu Muhammad. Cek le cucu dia mah boleh. Gini bang ge. Dah cucu bareng di Gusti Allah. Kamu tukang foto kena. Aduh teh hidung boleh. Mulai pada hidung. Peleman. Bodoh. Pasaran lah aku deki je. Maju ada saya mah deki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ki buru ki oleh tunggu solawat tok. Gini bang ge. Oleh solawat ki buru banyak maca solat buat nang malam mangken banyak maca istighfar. Pon singkat saja. Malaikat Nabi Muhammad atau oleh ke malaikat kata lagi ngedele malaikat. Lanjut sekejap lagi tidak mantan datang tak napa sekejap. Ada saya foto kita nang tutun mendatang kemarin gula ngalia ka mantan mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat Rasulullah langi pada bu beda petok lapis. Egi demai gi ruah, oi, egi birwah. Singa hilang kan, oi. Dem arwah. Oh, boknya pupuk, kau nemu apa acara? Aku kemi, aku boknya apa? Ini dia deki. Kau nemu apa isi acara? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat langi lapis petok. Malaikat lapis pertama ada bu sepenikah. Neng langi kepeng betung malaikat nikah ada bu senikah. Tuba Bajrongku orang lima yarka'u fi hadhil lailah. Bajrongku orang syaruku nang malam mangken. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun ruku napa contoh napa? Bojeng sampean Bu, bojeng sunat. Apanya mana? Nisfu Sya'ban. Tanya apa pun sampean lemari pun lembat mundi ku lemari kula ke santri mare, hadra mare bi kula iso pesen di jompo mari ngaji kula ni keterangane mari baca bi kula sore iki jompo di masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean le pada biologia. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah nomor 2. Tuba liman yasjudu fi hadhihi lailah. Bajrongku orang yang sujud malam mangken. Tonton rukuk sujud alhamdulillah. Sudah nomor 3. Uba lizakirin. Bajrongku seatikir malam mangken. Amin Allahumma. La ilaha illallah. Bareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum Muhammad. Tikir napa saus istighfar pada selawat pada atikir subhanallah walhamdulillah bareng wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh subhan
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nomor 4 mubaliman da'a fi hadi rabbahu fi hadhil lailah bajrongku orang se doa malam mungkin alhamdulillah rabbil banyak doa amin Allahumma mun tak tahu cak Arab cak Madura pada sampean otawan dua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar Rabbana atina nyawer hasanah wa fil akhir bener ada sana wa qina adzabannar Rasulullah Muhammad banyak doa apa saya tahu sampean baca Rabbana atina fid dunya hasanah cak betul nyiding Bu cak betul sampean mau doa cak Arab sampean tahu ning arten tak sah nyiding oi nyiding sampean doa cak Arab Rabbana Allahumma inna sarwa puasa sampean tahu ning kan malaikat dia ngucap ya gua bener ki tak teman pas kocak Allahumma shalli ala Muhammad nyongok mantan mantan anyar kelempina anyar kodunga anyar saronga anyar mantan laju kelempina laju make abede tak paju ayo bareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraj atfatayyaji rotal alami ya ugailal judi wal karami boleh ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatayyaji rotal alami ayo ya ugailal ayo diwan nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumi bihi sakanu wa bihi aminu ya Rasulullah ayo ya Rabbi asyani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya ugailal judi wal karam wa ila sibghaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatum urifu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya ugailal
Allahumma sholli ala Muhammad. Lagu lambe jika nak lagu lambe bingung bukan anu. Pemukul hadir bingung kita buat apa orang lagu lambe. Hendak ku rasa tororong. Hendak ku rasa teroreng. Bener ge? Nyanyian siapa? Nur Haliza. Bener ge? Allahumma sholli ala Muhammad. Jek seneng ram tanah anyar dia. Bunga kena wadep demah ya lah balik ada rumah poin saya bebeng abis mantan terus tetiaman abis mantan terus tetiaman abis yang kebayi Roma terus kebayi abis yang haji terus ongke abis yang di kapal terus andi abis yang kebayi lencak terus andi len abis yang kebayi korses terus andi kor apa sih yang mate teroma njok jadi njok apa sih yang mate teroma oh di Allahumma sholli Muhammad engor pelengor tadi mantan sing ngak potong tarono ora deki aja jauh potong leknya pon Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan boleh model boleh. Mak benter kayak laki aja model jadi benter kayak laki. Teku fit, teku buru fit. Naku kepek-kepekan kelinci apa boceng. Mun mantan anyar bau nerok. Kentokan rok. Kemana rok abau nangkah yang nak kepunyo benda mantan bu ceretan bu mantan anyar ongke ke motor mantan sebini lempur aja telur kali gula saya ketil akhirnya stop nyetop motor ngoda apol wan tentang apa tong bisa dinekak ko arebo sebini lempur aja saya lagi kitil masuk saya dengar akhir rebo kak bro kak ya polan mantan akhir bah kentok si bini tuat iku wah si arep bah kentok bah ngocak si bini boceng kak ya padahal bau naba kepada bau nangkah kepada bau turin bucok ruah Allahumma Muhammad. Iya mantan anyar, mantan laju ada bu, mau kita pakai menyara om, bu petang itu bu, saya laju lah karena boleh mau laju lah kalau sekutak mandi lah karena ya apa ya di dapur apa hongkong kejak temur, aduh sudah, dia pun apa untuk kosmetik karena pada kebinin tak mandi, bini tak man. Botin bo enggak yo. Ada apa? Bohong tak mau diboceng putangan putuan aku boceng. Sekuput tekos mati minggu deh. Enggak ada iya sebinin lempo. Sebinin lem. Tak man kapan dibeli pegak ko utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Minta pegak ko utang aja ko utang umur pak lekor tahun ki yang gue gelat der deh. Are bombo deh mau kelampin genteng yang ngok utang tak sayal kepi ya. Yo nyai mi tahu kerja gue enggak nikah. Hahaha gelok api baba bener ki mon kelampina genteng mon kodonga mon sandal la genteng kengko tanga salbut kengko tanga ko tanga saleber pada biji ya tu ada yang saleber lalu bang tengah yang kui melolong njel aku lo hahaha arami alo bang tengah aja ya kan bilis kepada buka patah makan bilis cengok ngeracan bilis cek leman sate gole tak tujuh katon banges Allahumma sholli Muhammad Allahumma sholli Muhammad saya nggak Afifah salen bertin berom ngidi ngafifah aratin berom pemapan hormat keselake dole kenceren amin Allahumma niat terus kenceren ndak boleh terus kenceren ndak nih pakai gula pada aja kajo terus kenceran pakai sengkai juga aja pakai sengkai juga aja terus kenceran dek nikah atau orang tua terus kenceran dek nikah
mungkin anu pada Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad terus genjeren kapi odi nikah atau orang tua genjeren nak tua orang tua jugen terus genjeren jugen banyak sholawat orang tua terus genjeren orang tua aremo nak foto genjeren alhamdulillah nak foto terus orang tua genjeren orang tua aremo nak foto genjeren setuju pada oleh genjeren Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad pon ngaki anu geulusan misan ramareh tuba liman baka min khasyatillah. Saya nomor 5 bacer ongku orang senangis keng takoda Gusti Allah. Ada ki nangis ke Gusti Allah panjenengan. Benih nangis keng tak tanda benih. Benih nangis keng sengak kalah benih. Benih sak nangis keng pesen tada benih. Benih nangis keng atokar isake benih. Benih nangis apa boleh? Nangis tokol misalnya benih. Nangis keng takoda Gusti Allah, ya Allah, sepura nak ya Allah, sepura aki kau ya Allah, tu sekau sepura aki ya Allah, seraja sekene, sedemang, sekasar, sebungkol, sengaja, sepura Gusti Allah, alhamdulillah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khaya, rabbi zidna ilman nafi'a, wa wafiqna
Muhammad. Ulang dia ada mertung punya ruku, nombor pecir ongku yang saruku, merdua pecir ongku sujud, mertelok pecir ongku satikir, merempak pecir ongku yang sadua. Amin Allahumma. Doa apa ya mantan sedua cucu barokatunya akhirat. Amin Allahumma. Nak poton solihin solihat. Amin Allahumma. Pecir kat pitunya akhirat nak poton. Amin Allahumma. Mantan paling kepang rezeki. Amin Allahumma. Lekas ke bayi roman kasuk ke haji. Amin Allahumma. Tetik warga segini wadda warahmah anak sedua. Amin Allahumma. Alaik taufik wa khafifah nak poton pecitunya akhirat sekian kempang kas ke bayi roman kasuk ke haji bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eston ki banyak nang kisaban. Masuk ah. Anak masuk no ber. Dontek gelun. Dontek gelun kecaki. Rakit mantan teh terang kikian. Pon, alek berdua. Reng bini wajib. Reng laki kada. Kau wajib nah reng laki kita bulang mantan anak lagi agak ada mantan anak bergelar lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak sedua Alek Taufik sampean wajib reng laki engki penikah ayyut imaha idza taimat wajib ada erin kahufifah kira lagi lakon apa poin sepenting hasil sepenting barang halal kira lagi alako sampean alako apa poin alandu asaka matung kaju atane kesabeh jual lontong bener ge nggak gila kapi jual lon ya bang kecil matuan jual lontong norok gini bagi matuan meca norok meca sepenting di bisa bagi kebini kebaca orsi halal alhamdulillah orang mau ku diberi matau wabu tak perak gini bagi beri teretan tak perak bener ge mulai tibi lah kau Taufik mica oleh bisa 2.000 perak Taufik alhamdulillah kondi bisa ibu dan jaki ketang bini alhamdulillah Rabbil makai beri teretan 5 juta Taufik tapi oleh tibi 20.000 Taufik bangga atena kenapa bola nah karyan tibi pelon tibi bagi kau Fifah alhamdulillah Rabbil matung wajib ada arin nomor 2 watak suha idak tasaitah berdua wajib ngangkuin kesibini wajib hukum pojong ini nak ya angkuin ya cak angkuin malo lo cong telasen dah ya cong tuh ya mau nanti ya mau tandi ti nau tangaki nyikel dah ya saya baba berarti baba lakon nyikelan dia aji ya kita mau pinyai mamunya coba saya kan tak nyikelan nang tak kasaan mau neng kota jadi mak tak munyian dina berarti nyikel melolo jadi ya benih kerokolan pikir jajal yang dina sepeda motor ngeredit bener lagi sepeda motor ngeredit bener ada kredit dari kita apa nah sepeda motor rusak bener mau kelampilan nyikel dari mah kelampilan rusak lebih dek pesen kita lo bodet ada sawaan kena Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya mun Taufik tadi wese saya belum jaki kau ibu tinggi ke laki kelun majar jaki mun andi wese. Amin Allahumma. Mungkin telasan sekalian setahun kenapa tadi wese. Gini bagi. Long molong setahun delandi dibudin. Cek mintaan Khofifah. Cek mintaan kereng laki saya tak mampu lagi nah. Mas Khofifah minta dia. Kak wak maborok mulai kelampi kak 10 juta kak bener yang tencung kelampin 10 juta reng deman kelampin 10 juta pada paling lah sekat 1.000 1.200 300 mon 300 jelah bener lagi reng dina aku 200 paling gini bang 200 ke atas ke bawah sekoni ongkak sekoni lebih sekoni kurang sekoni bener lagi ya nyai kayak pinter lihat murah karena mun kula acara mau doa golongan Jakartaan bu aduh kelampin 3 juta tung pas Khofifah minta ke Taufik 3 juta mulai Fik mulai mau tadi apa sih buat mulai nak mulai mau tahu Khofifah maksa kok kak minta kelampin 3 jutaan kak mau berdoa mulai kak mau tak kelar reng bini tak oleh minta reng laki tak kelar ini bu ya mungkin cukup pendeng kelar tak kelar
Cukup tahu telar tak kelar. Hari babo tak kerja lengkap biar bu tahu tak keren. Bener ki. Aroba ta, aroba caka, aroba pendeng kaben bener tander. Bade tada. Tahu cakalan pendeng tempe dak boleh dia tarenya otok lain ke dia bener rongki bener apa boleh cukup dekat toh capi lekan nangat tangki tau sahabat nak capi melolon bener ki tau sanaman dan nak lebanyak lah bener lekan tak masuk tau saman sampang meleh gula bu mau situng meleh gini bang ki tanian bade gula mun situng lemak sebolo bade tanian tom butung dilawan tung itu tapi tentang kita tandega Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon ketireng bini tak oleh mintaan benih hobi pemelolo kena iring saya bobo pada pas saya bobo aku ada yo cok reng hobi petok saya boleh lebih nyai tak oleh mintaan 3 juta mak kita 3 juta bu mulai 500 lagi tak kuat cok meleh ngiding bu sini dong monta kelar reng lagi en begitu beli 3 juta 500 tak kelar cek maksa nyiding tak kenging bi Gusti Allah ilaknat nyiding bu ya mungkin 200 kelar kena insyaallah gini bang ki 200 tos second ya 100 dan ikan kelar tangki insyaallah kelar kan semakin main kelam bingak nih kebon si normal bener ki 100 200 tos seket nih kedua seket nih kebon tak kira nyegol 500 tak kuat mereng kita 500 bener lagi kita lebih 500 ada jangan gula banyak 500 pelak sejuta boleh sejuta ada pada ini contoh nah kak matemu lebih sejuta kak kau mulai sejuta kia tak oleh ki mulai 500 beda alhamdulillah ki sokir yang tidak berarti kelar beli 500 kul tak kelar 500 mak ni kita ganteng ni iya bi Allah beri aku tak teman melek gula bu makin setengah atas tak boleh tung setengah tak boleh coba saya beri pabrik orang yang di pabrik nah tangiding kemudian saya beri orang yang di pabrik rokok uling beli aki seborong atas lampi mas-masan emas beli aki ini kah beli aki Arya seorang lah beli aki lampi kentung 1,5 1,5 juta beli aki nyaman rezekian sampian kelaban lako rezekian gula lebar dari orang gini bang ki nyai tak minta tendeng pada rezeki lewat lain sampian lebat atani gini bang ki lebat alako lebat tokang lebat macam-macam rezekian gula lebat bi Allah lebat paringi orang alhamdulillah sebentar aku tak minta gini bang ki minta oleh mintaan bu haram gini minta je hukum haram gini minta embu hukumah ada yang cuman mulai biasa kamu embu bah nak tibi lagi bertada reng mintaan embu lebih bertada hingga pasar mintaan embu bertada lebih bodoh minta embu bodoh minta emak embu nak tak beri kadang bah ngalak tibi mutak ngalak maksa marah embu beri tahu lebu haram kisah kecuali beri ya toren ini bogi nah kayak sebenarnya pelak pun saya jual pelak langsung embu tibi ngalin nak ya saya jual lontong ngak bu iya rong bu iya Allah mafilaha warhamha wa'afi wa bu siapa nyaman ros jadi lagi nyaman daging ros jadi nyaman tolang bu iya lagi nyaman daging ros je nih nyaman tolang bu iya panggil nah bu iya mungkin sebuah ratusan nah amin terima ibadah nah amin Hosnawi boleh Osman menteri sebuah ratusan rebui melolo minggu udah tidak boleh pada kisah lembun bocah melolo rebu anak apa boy punare Allahumma sholli ala Muhammad manter di ahli swarga amin terima ibadah nah sebuah ratusan nah dari ahli swarga reng tuan sampean sebut di tiba bang kurang tak uning nyaman aja sebut ya kurang uning pun bani petok yo selain sebut tepinya mana Allahumma kulem bagul sebut dah
wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa labina wa minna wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa masyayikhina wa muallimina wa la jami'a amwati qubur muslimin wa muslimat wal mu'minin wa minal masyariqi wal ardi magharibiha barriha wa bariha wa bil khusus al marhumin al marhumat sebut banget tuan bang sebang kulem bagulah ayo kayak laki anu pada kapi kayak laki santre tapi al amin pada bamban sada umur sebut saya tahu Bas benih babiar nih patri pajas puni kak mafur kak mutani makia satu biasanya umina Fatimah Mbak Saleh mentor Khosah Pak Sikut ini rasid setuju ahli kubur muslimin muslimat mu'min mu'minat usulihim wa furu'ihim bun beran alam sampai bun timur alam bun alam sampai bun timur alam setuju nah bisa mungkin sampai hari kiamat sampai hari kiamat bisa Nabi Adam sampai kiamat sepura kitu sana ya Allah saya sebut kiburu ya Allah terima aki ibadana ya Allah tetiaki ahli swarga ya Allah bi barakatil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya Allah tetulah beres kula ya Allah penyakit keluar serang ajunan ya Allah berat tabu berat sakit ya Allah tak bisa saran besaran lagi ya Allah mata si mata nyaman tak saya ya Allah bibir tak saya ya Allah nyenger pisau orang terpari beres ya Allah yang kasih penyakit ya Allah bi barakatil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin materi sebuah orang Tuhan sampean bi Allah terima ibadana ahli swarga amin Allahumma ni kebu apolong kepingan ni kunan nah kunan ngani ke sapolong kepi ni kah mun tak ada ni tak kena berdua kini panggil pon mulang si mantan anu hafifah benak terocak kering laki kita nazar ta ilaiha saratka menceling ben salake ini sem mun perintah terocak wa idza amartaha atau atka mun perintah terocak asalkan tak merintah maksiat mun perintah maksiat make beun riasin rol akenah bajak gelem la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada wajib patuh terhadap seseorang kalau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertelo wa idza ghibta anha hafizatka fi malik wa nafsiha niki benika mun selake entar keluarna bani romanah aja getunyan selake kelampin selake jadi kita asoki lampit tok ki andi mangken kira mangke ki andi kelampi karo mangking andi apa ki anan pesena jaga kelampin jaga nikah boleh napa aja gepetenah tibi wa nafsiha jaga petenah sampai sok mamasok reng laki lain nikah nyaman reng bini solihah amin Allahumma amin sekali top matur dan kaulah kurang lebihnya mohon maaf moga ilmu si barakah di matur judua alai kedua nikah di barakatil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tunya akhirat ki tunya akhirat ni tunya tok tunya akhirat Allahumma shalli ala Muhammad sekali top matur dan kaulah kurang lebihnya mohon maaf Nabi beri kesalahan doa kelun salah lopot keleruan cukup api hula salah lopot nyon sepora sepora ki bagi nyapora panjenengan de kaulah raki Syakban lemare ki buru tangki raki mantan lemare tangki nah dan kaulah kesenama tuan rumah dan kula sepora nah Nabi tak mangki penapa ki bagi kalau mangki jajan ngak nih keni dos kotak santre kapijak ngomong anak ya jangku akan dos seria bubu seria menjadi aku kalau beli riat dong ados tak milo gelak banyak gulak kuda kuwana semakin ada kuan lah ada pancegel obar kapilah ya dak nih kalau akar dengan dilako dak nih kepalang pocur mon pocur ya milo tak pocur tak milo dak nih kebagian emang kan bagian dari apa boleh pon sekitar matur kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salawat, doa,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana rabbikal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbil alamin. Allahumma farrij 'an umat sayyidina Muhammad farjan 'ajilan bi rahmatir rahimin. Allahumma anzil rahmatah wal maghfirata ahli kubur wal muslimin muslimat minna wa min al-masyariq wa biha barriha min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha Wabil khusus almarhumin almarhuman. Saya sebut kiburu ya Allah, sepura akitu sana ya Allah. Terima aki ibadah ya Allah. Setiap kali suara ya Allah. Kau lengan mesa keajunan ya Allah. Kau lengan mesa keajunan ya Allah. Kau lengan mesa keajunan ya Allah. Sepura aki bengatuan sehat daripada ya Allah. Terima aki ibadah ya Allah. Tiap suara ya Allah. Tambah kita rezeki sebanyak sehalal ya Allah. Coba kita dimaksiat ya Allah. Coba kita dimaksiat ya Allah. Tambah kita rezeki sebanyak ya Allah. Leburaki ibadah ya Allah. Jangan dicabut sepura aki segala dosa ya Allah. Pada buraki ibadah ya Allah. Pada buraki ibadah ya Allah. Pada buraki ibadah ya Allah. Sepura aki segala dosa ya Allah. Manabi itu sakit pada karen walaupun tepung bercendi cabut aki roh ya Allah sampai tar berusaha setuju tu ya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah mantan sedua mantan cucu barakatunya akhirat ya Allah nak poton solihin solihat ya Allah mantan baca kapi nak potonnya akhirat ya Allah mantan keluarga sakinah wa warahmah ya Allah ban muka-muka ya Allah kepang rezekina ya Allah lekas kebayar malong lekas ke haji ya Allah ban muka-muka ya Allah nak poton terpenter dindetin ya Allah lak pelak ya Allah ngemis dari kulit ajudan ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'aana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Padang bulan, ya Fit. Apa tuh? Mari nah. Sallim ala ya Fit, ya Fit.
Cinta ini padamu mulane